Ko te reihi, ko tahi rau mā tahi, ngā tāne te kaumaono tau me raro I ho te pakeke, taki ono 500 mita ko te whiringa whānui tua whā tēnei. Ara tuatahi, te whare kura o Mauao, tai wānanga kei te ara tuarua. Te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui kei te ara tua toru, te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga kei te ara tua whā. Manurewa High School kei te ara tua 5. Te kura iwi o Whakatupuranga Rua mano kei te ara tua 6. Oro Whenua College me Taikura Rudolph Steiner School kei te ara tua 8. Ia tātou e tatari ana ka titiro ki tētahi o ngā kapa. In lane 2 we have Taiwananga, Fusion, Lakai, Manaki, Marerahi, Richard, me Tuahu Mahina, kei taua kapa. We have a white flag e te whānau. And a red flag. Kia mōhio mai, the start line is the buoys for this end of the course. False start line is the flags. Ooh. Ara tuarima tērā, manu rewa. Beautiful, manu rewa just behind the start line. Kua puta te ihu o te ara tuarua o te ara tuarima hoki. Tai wānanga rātou ko Manurewa High. Whare kura o maua o tērā I te ara tuatahi. Ki te ara tuarima, Manurewa High, kua puta rātou. Manurewa High. Hukere ana I tēnei wā. Taike, what's your favourite seat in the waka for a turns race? My favourite seat in a turns race is seat 2. That is my seat in the waka for the turns. And going in first to the turn is Manurewa High in lane 5. And then in lane 1 and lane 2, te wharekura o Mauao and Tai Wānanga. Coming first out of the turn is lane 5, Manurewa High. Following them is lane 2, Tai Wānanga. Then lane 1, sorry, te wharekura o Mauao. Tako tōnoa te ahua nei. Beautiful turn from all our rangatahi this morning. Pai hoki te kite, kaya rātou tētahi hoe wātea atu anō. Anything can happen in those turns races. You don't want to be finishing your race with 5 paddlers. Manurewa High with a nice lead, approaching the finish line. And coming over the finish line first is Manurewa High. Coming over the finish line now is lane 2, Tai Wānanga, and then lane 1, lane 7, Rānei, te wharekura o Mauao and Oro Whenua College in lane 7. Anei ngā whakaihua ko mte reihi ko tahi rau mātahi, Manurewa Gold.
Nei e te iwi, te tōwaitanga manurewa just over the start line during the red flag, and then managed to get just behind the start. Just enough. And maintain that lead for the duration of the 500 metre race course. Kia tai ki ngā whiringa whaiti me ngā whiringa toa ka tino ki te ai i te orite o te hoe, ngā kapa, i te orite o te tere o ngā kapa. Anei ngā whakaputanga a wā, manurewa goal tuatahi, 2 minutes 32 seconds point 23. Taiwananga kaha J16, 2 minutes 48 seconds point 08. Te wharekura o Mauao, Tim Tams, 2 minutes 51 seconds point 99.